Elias TV. Mabanja matumu walibu wa makala wadadea, mabasa matumu walibu wa makala wadadanda. Mabude dibidine bundine mbambane ilona na indine angapaduganiwa na bosi ambasangalala ambabwera kutatsirizira nguni kuno mweini mambala shashi ambafuna nkubona uli kumwi udakala chimoshe umapanza na kufa kute kukona na njala tomuyamba funa ndito tomuyamba fera tomuyamba funa ndito tomuyamba kostari. Mabanja matumu walibu wa makala wadadea, mabasa matumu walibu wa makala wadadanda. Mabude dibidine bundine mbambane ilona na indine ukuri banjalilisha fomba kala wadadanda. Iwe shamwali na kazi niwe nchala na kanda liga kuwadezera sina unenda kakwena njira ya kumanda ungawadezera solo iunibanda ungawadezera solo unibanda ukuri banjalife ndutomwe wakutanda yezera kulambana naye uone mangwana naye ndiye yezera kubuda basa mangwana umuone alipobundiye ya Jordan kazaje alibotimana naye ndifuna bya musiye ndirenge ndini basali ashoke ndibire bomwe ndini para mangwana ndizamusege manje Jordan lega usiyana naye zako nkazi kudeka udashita yegu ate kufuna kwa Mulungu nabo ndomweli basali padisisa Jordan zako lega kulisia wantu wana njiri na iwe ndaona gale basi Mungu ndio toko matenuya waine basi njiri somwezi adelini madani na ine usalisiye basali usalisiye usalegere kazi usalegere